अखोइन वाजेरी बसे अखोइना अरानबो तोरबुजी महिनी हाइजेगे बको अदुगा ngasi community hall asi lekai khudimakta mapam khudimakta lere community hall de kari afaba akhoi ngasi lekai khudimaktuna lekai du development oiba manipuri samaj gi dam phagan ba ngasi thoi irang ji gi kari discuss toge ne kari discuss toge ba aduna moi community hall chini da kari toge ai mi khudum na khangna ngakta ni adu project la thoi ba sinje manipur da peace lete na project na ka dok toi no अखोई आई सेरांग न लेरीबा आई वखन फजन खंदग ngam nang करोड़ करोड़ पिरो से आई करोड़ सिंग न बगम मोय करोड़ दो उन ते न चटकिने बा मसी अखोई सोइरी बसे आई कना न सु ब्लेम तोनिंग दे को अखोई ने सोइरी बसे आई ना मी म फति हाइ मुंग आई जी क्याम फगे हाइ बतो आई खंजग ngam गो तमने बा मसी प्रजा की खोलाउ से गसी वारी बसी कना न लाउदो न बा मैं गवर्नर से मैं मुचानी चीफ सेक्रेटरी मैं डीजीपी मैं मुचा हंतनी मैं मुचानी ngasi मणिपुर पाली ने 1946 की 49 की 15 अक्टूबर 1949 दो ngasi 11 December 1925 it is repeating history repeat itself है बेदो history से ngasi सु ऐतिहासिक 15 अक्टूबर आई है के को 15 of 1949 दो ngasi 11 December 2025 to repeat tawri hanjan liye ba akhoi mamang chatri ba akhoi hanjan nam tungda mu lai ne mamang chathok tre aduna praja khola akhoi awa ba se akhoi phong to bangam tre aduna wafam chi mai ba ke manipur de lei ba akhoi se ibem siori mama ba pu iso ni khande ba mi do akhoi maitai praja se woi ri akhoi mama pa se akhoi mirai ba ko aduna akhoi ti ahal lam ju ma se khang de ai tungi angang sing dai na waro bu wa na te ko अखोई मणिपुर डिसिप्लिन लेते मसीना मणिपुर गिदा अखोई ngasi सोइरी बसे आइना ngasa हाइगे बद 3 मे 2023 दो ओइबसिदी हानेगी फॉल आउट में असोइ बसिंग दो मत पोखाइ रखपनेबा मसीगी ममांग थो मसिंदी मसा मसा हतनी नोमै हेका पत्रि मतै से 3 मे 25 दि नोमै कापसले दना अदि ममांग दे खाना सेनबा मसा मसा हतनी अदुना आइन हाइजेगे को अखोई पर्सनल फमनाइबसिंगसिना इहालांबदा अखोइना ओइगिरबा चीफ मिनिस्टर सिंगसे लाल बहादुर शास्त्री गुम्बा बीगुम यावब्रो मणिपुर लाल बहादुर शास्त्री आइन हाइग्रबनि माना प्राइम मिनिस्टर मतमदा मागी मपुनसिदा फैजोम मनि खक लेयबा माना प्राइम मिनिस्टर वासक लौद फैजोम सिगाइबद तरग वासक लौयबा मणिपुर चीफ मिनिस्टर रो फमनाइ एमएलए सिंगसे मैतेगी ड्रेस हम सेलग वासक लौब्रो मोय लाल बहादुर शास्त्री की पुंसी तो ही माँ पुंसी चुप माँ भरा की मीम तेरे लगे सीखी को कार में लई कार लोंडो माँ सिंह मंगा मम तेरे माँ नुपीने सिंह की बनी अब अब वारी से मणिपुर तक कना कैसी लेती है नहीं हजे के को अदुगा सेंटर वेलफेयर स्कीम सिंह वो कना न हजी लाथो मो बको मोय फमनाइ बर हजी गवर्नमेंट लादि मोय फमनाइ सिंह मोय परसेंटेज मयाम हम ये नखरानी सिगी परसेंटेज अदुना अखोई द प्रोग्रेस करी मुग ले रोएबा अखोई समझम नाइबदा अखोई की चीफ मिनिस्टर ओइबसिंग से सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट लेते कथोप की थमोई पांदे लेबा की हान खंदे मसागी लंतुम पैसन बदुन हाले बको आइना हौजिक ओइरेबि तंजासिदा पॉलिटिकल पार्टी खन देबा मथंग गवर्नमेंट से अखोई पाइन मीटिंग तौरी बको लाइक बा इरांग सान लोशन दो खन चंदेबा माना मागी मतमदने कांग्रेस पार्टी मतमदने सु साइन तोरमिदो सु साइन तो सही तराम निपान से करीब तो ले तो कांग्रेस पार्टी ने बा कांग्रेस पार्टी लाग मणिपुर फने हादि ब्रो बीजेपी लाग मणिपुर फने हाय ब्रो मणिपुर मांगली बिसिदि नेशनल पार्टी ने मांगली से कोई प्रजा ने सु फने बिसिन खंदप ngam मसी आई यामना नुगाइजदे सोइरे बसे आइन हाइसी मालेम सिदा अखोई गुंबा खुनाइ दि लेतबनी बिमा अखोई से पिखरब लमसी Pabung hadaki akhoi president ge han first ever visit to Manipur kamani yengbi khongchet asina Manipur da akhoi gi ahong mukhradi tangdu leita bagi lambi rom da mai jangsilakane han asa thambi bra any significance mai khongchet sinagi kari uba phangbi pabung kamai thambi ni si discussion chi yengbi ri ba khwai puno waina iko nonjeri amasung ai gi ino amo isan amasung isan upi bo ikai khona bo cheri India gi तरा मंगा सुबा प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ngasi मणिपुर 11 December 2025 लापसी मणिपुर की दमती यामनी ऐतिहासिक ओइबा हिस्टोरिक विजिट ने हाइना ai लौजै
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ngasi manipur phibam si yamna kupna yengchalaga ade aside leriba akoi gi phanabe sing governor na chief secretary na monda phajana brief toraga kari kari soiriba wariba singchi yenghaningi maruina hoji idp singche mana visit aside da che program atu program am semaga mai mai da hanjalanba amasung national highway sei ahum hang driba se masi hang tokna baki be mama la honingi ma hante ki visit asi normal visit na te na aina lojei amasung manipur da hana third May 23 gi mamang de leramba ing tapna leramba nufisa na leramba phiba ma tu hanjan baki khudong chaba ma du man pipiramu amasung hante ki visit asi si president gi visit asi hoji mamdana leriba manipur asi mangal mata arang mangal mata ngalan birumu aina thamoina mahapu ikai tum uchari masidagi henduna relief camp da chahi umuksi yamna wana leriba relief camp singsida relief camp kharada oi chalaga mahaki mamin mangna kanamba mawong de leri haibasu aini yenghanjaningi mani ngasi visit asi visit program asi akoi parja da su adudegi officially government side da su publish to buti leti phongtor posu leti president gi rule haibasi hoji india da manipur sina president rule gi makha de lebasi manipur state sidani aduna amarom de president rule haibasi amarom de lenga ki chayen abale rabasu president rule haibasi akoi gi facility se khwaidegi yamna khudong chabada phangmam thopani directly president ki ayab loroga akoi khudong chabda khudak da phangadori bani aduga akoi praja singna lobu yaiba ngasi di india gi president mama mo oiba mahak laibo phaba mana mahak nupi ola manina manipur gi awaba se nupi in heli awaba gi awana nungaiba se macha sing awaba tu mama mapa de mama ne heleba aduna manipur praja si macha mak singchi wana hingi khalaga mama magi saktam loroga aseng mama asum mama ni khalaga adu awaba singchi amta macha sing wari ba sing to kon biramu aduga handak prime minister lami ma bung kharagi la amaga ma karimbo afaba wapum ta haramdana ma atum hanki awaba su khangidre aduga thamodegi magi wafam asem wafam ji phongtomti adum president gi khongsit asina prime minister visit aduga ti man hanbi ganu naina monda ningsang jari aduga president haibase ngas rule haibase president asi magi mating magundo hande ki visit asina maki mating magundo piramu aduga manipur da ngasi phawbuda irang asi madam amanu warsu amanu ama hetu oibiyai adu warsu maram se punamak tu mana thijalaga aduga yamna kupno khandaraga masi inabiji ne baibeto masi henmalle ko masi yare khangbu ya bigi parja khangbu ya bigi khang da sei mu khang da lerame adu nati masi aroiba waro sinam ti pubiramo porofiramo ba aduga atopa mana ina hajening bana ngasi phawbuda India government authority basically one sided or yam bias ba moi dealing ama koi maiti ka kui ke chamana na citizen ni haibase atiki treatment di tawdri kuki si moi si aina hajagi bati makoi ti immigrant ne na adum leire ko moi si indigenous people sunate isam sang utang mi gu mani makoi na mitob singsina mapu rakpa akoi mapu sina atopa kaino to makha mapu si gu se mitop ki makha da thamak padu madugi adugi phibam mamu uriba masi yamna kaino toba afaba lenga ki india government ga khongset kaino lenga na ti haiba aduga president khongset asi yamna meaningful loiba fruitful loiba amasung kauroi deba singthane ngoiba amu heningi praja gi prime minister gi matam visit matam ning kai je bato president gi visit aside hantakti praja gi thamoi da hantak president lam bisiti manipur jagi nangti ma si sonu tharakwa akoi gi mama amani haiba ai thanganingi aduga state assembly na akoi hantak pass okiba su haiba suspension operation se sangtopi kanu kathak piro lokthok piro haira bauta india government na amuk chahi amuk sangtopa se
masi ma aina sum khanjabata hoji manipur da oi de phibam si maun ma bu phajana brief torga mana dili leding eta sida che president laktre de manipur gi manam da mon da phajana brief to godamne normally adu tawra taw dabra di adu e khangje dre ko adu tawra su sidai da akoi parja kharana ma ji unabgi facility operation su leitre adu government na moi gi governor na haiba chief secretary haiba du akoi gi senior citizen khangde karana khara mon da direct akoi gi se akoi thamoi gi wai oi bu wa bu phongto bo gi chan khudong ja ba su leitre aduna india gi constitution da di president china quite head of the india gi quite is over phamchi president ai bisine aduna president china ma gi power lei haiba manipur de lei ba hoji choi ba se man kudak da mana rightful of action the roti manipur awon ma ma se kudak gi hayeng dige dum por pu ye hoji mane law thok pu ye manipur da chi wo de bu khudi mak se IDPP khudi mak hayeng dige dum channa bagi plan se mu national ne wa hayeng dige hang to manipur gi normal si ja hane gi mong de peace wena shanti wena thamai ba se president gi power le ma si india gi kwai de gi makok ne mon de mane to action da kanamu ni ye na ba si laite ba afaba action do bu de mani kanamu ni ye loi phata ba de tie la pi ai madu gi president mo ibi chap chaba magi mating magundu magi thabak tu uthopiro mo hairaga ai wapam si hajaraga pabung masi se natabida asi su oide duga khoi khatang nakanamrom da haitare pabung na khoi gi expect to ba haitare kari magi lakpasi gi purpose se masi se karam haina ubi haitara gadi khoi maru oina ngara ngasai gi city convention thamgi wafam si su development gi project work mayam am di emphasizing on that mayam am thambi ri aduna huji adu yes adu darkar oi adu tarago su manipur da cha iba mai sidi yum da hanjindabagi amagi mayam am adu dagi prioritize tawgadauba area khrasu mayam am leiri haitare aduna mahaki la ibasigi purpose se pabung tasengna karam haina pabung ni meeting de kamaina ubi hairi ba development work kai ka mayam se maru oi boira targa su sida hen over emphasize taw taragadi maru oi ba hiram khradi dum na thaina bagi kano maka oi bra kamain thambi ding pabu ai afuma ma hajeke 1947 da manipur constitution act se masi 1955 ta ina 26 April 1955 da Guwahati High Court da kano torga atum hoji phokte exist tawrin leri adudegi atopo bafam mana kuki gi chieftain 1956 ki do aina hana hajagrab ne audience rita Mizoram de sanadre Brahmar sanadre Manipur di kaga madu forcibly madu si mayam do mangalaga Manipur parja maside leri ba maitai na ka su react to hote ba ai wafam de loine subse laga ne ngasi akoi ne ngasi wari ba se akoi gi soi ge ba sig du gi mai ne ba phangjari ba se masi akoi maitai sida unity leite kuki 1946 apex body le ngasi bo da maitai punjan ba gi wafam si leite politics te woiro social de woiro religion de woiro economics te woiro akoi maitai unity le bi ka di le gi ne akoi na ai india gom de tan ning de ba president ne prime minister akoi gi da khali ba meeting ji ne ba choi ba se akoi parja choi ri ba parja choi ri akoi muting choi ri akoi no wajeri ba se akoi na aran ba tor bu ji gi mahi ni haje ge ba ko aduga ngasi community hall si lekai khudimak ta mapam khudimak te le re community hall de kari phaba akoi ngasi lekai khudimak tu na lekai du development noi ba manipuri samaj gi dam phagan na ba ngasi thoi irang ji gi kari discuss to ge ne kari discuss to ge ba aduna moi community hall chini da kari to ge ai mi khudum na khang na ngak tani adu project la thoi ba sin je manipur da peace le ten project na ka dok toi no akoi ai serang na le ri ba ai wakhan phajana khanda ngam tena nang na karod ka ba piro si ai karod sing da ba moi ba karod do una te na chat kine ba masi akoi shoi ri ba se ai kana na si blame to ning de ko akoi ne shoi ri ba se ai na mi ma phati hai mong ai ji kyam phagi hai ba to ai khanja ga ngam go tam ne ba masi parja gi kholau se ngasi wari ba si kana na law do na ba mai governor si maya mu chani chief secretary mai chani DGP maya mu chang tani maya mu chani ngasi manipur pali ne 1946 ki 49 ki 15 October 1949 do ngasi 11 December 1925 it is repeating history repeat itself hai do history si ngasi su itisik 19
15 October ai hai ke ko 15 of 1949 do ngasi 11 December 2025 to repeat tawri hanjan li ba akhoi mamang chatri ba akhoi hanjan nam tungda mu lai ne mamang chathok tre aduna praja khola akhoi awa ba se akhoi phongto bangam tre aduna wafam chi mai ba ke manipur de lei ba akhoi se ibem siori mama babu isoni khande ba mi do akhoi maitai praja si woi ri akhoi mama pa se akhoi mirai ba ko aduna akhoi ti ahal lam ju ma se khangde ai tungi angang sing dai na waro bi wana te ko akhoi manipur discipline lete masina manipur gida akhoi ngasi soiri ba se ai na ngasa hai ke ba 3rd May 2023 do ba sidi hane gi fallout me asoi ba sing do ma to pokhai rak pne ba masi gi mamang tho ma sing di masa hatani nomai heka patri matai che 3rd May 25 to nomai kapsele dana adi mamang de khana se na ba masa hatani aduna ain haije ko akhoi gi personal phamnai ba sing china iha lam ba da akhoi na woi gi ba chief minister sing che lal badu shasri gum ba bi gum yaw bro manipur da lal badu shasri ain haigrab ni mana prime minister matam da magi mapun si da phajo mani khak le ba mana prime minister wasak lo da phajo sigai ba da ra wasak lo ba manipur chief minister ro phamnai ba MLA sing che mai te gi dress amut che la wasak lo bro moi lad body shastri ki punchi doi ma punchi chupa ma baragi mi imde le chigi ko karam lei kar londo ma chingmanga mum de mai nupi na singi pani aphabu wari se manipur da kana ga si lei ti na haje ke ko aduga center welfare scheme jing si bu kana na hoji lak tho mo bu ko moi phamnai bu hoji go me la di moi phamnai bu jing moi percentage mayam am yen na krani sigi percentage aduna akhoi the progress kai muk lei roi ba akhoi samjam na haibada akhoi gi chief minister oi ba sing se sacrificing spirit leite kathop gi thamoi pande leba kya na khande masagi lantum paisen badun hale ba ko aina hojik oi de bi tanja si da political party khana de ba mathang government je akhoi pai na meeting tawri ba ko like ba irang shan lo sin do khan chan de ba mana magi matam de ne congress party matam de ne chu sign to mi do chu sign to sei tram nipan ji karibu to le mi to congress party de ne ba congress party la ga manipur de phane ha di bro BJP la manipur phane ha bro manipur mangali bisi national party na mangali so khoi praja na su phana sin khanda bangam de ba masi ai yamna nungai jade soi re ba se ai na haisi malem si da akhoi gumba khunai di leita pani bima akhoi se pikra balam si de world record mayam le ba ko madu ai puto ning dre aduna ai kana du si blame to ning de president prime minister Narendra Modi chung na nati akhoi na parjana akhoi bhabta si hai ba wa khon si akhoi wa khan khan da si akhoi na aphabu wa khan khan dra ba apha thabok to di world gi se America dei oiro adi deep state paisa haidar ga su crore haidar ga su to manipur de mangane ba masi wa phon si nai masi lo sin jake ge pabong ro baround ge akhoi gi political party si political criticism hai tare akhoi opposition aduga ruling masi maksi akhoi hujiki irang thok mai cha ip state sidi mayam namak punjin karigumba productive oiba natraga karigumba mahayan ga dabarom na changsin ban hena phayana masida criticism thudok na pam dai apam asi dum phongdo ga dum lai hai tare si aduna mamang da haukiba de amuk lakpa the continuous process is a continuous process masda lak mem cha amana ma da taisin na ba hunna be go form sima tawraga karigumba hiram khara khongthang khara pakhat ka dabda hena thinda halabra haibegi praja sing pen da ba masung sigi criticism si mayok da dum pena phongdok pa form su dum lairi loina na khoi gi hujiki la ambi ba khoi gi political leaders sing center di lakpo raga su displaced community sing aduga IDP sing adi victim sing siga khoi gi haktheng na engagement ama khak tawbagi mami side dum tawde hai tare chatlaga adumai tawram tari hena su hena meaningful oi bagi kaino ma khaksu aduga IDP sing su penja ba mokoina leiriba phibam sing du su akoi haktheng na yengsin bina ba adai awat apa wa nungai pawdam bina ba sing mai tanja se ma engagement ma lawram magadi hena su ne meaningful oi bagi masak tu masakoi na ubangam gan phangani ba sim thamjage ai aroi ba round gi nai pabung da lak jage pabung loisilakpada lakchaning ba jik se political crisis sama su adumak leibani dana कोई पॉलिसी दा नत्रगा एडमिनिस्ट्रेटिव की एक्शन दा हाई तारे करिगुम्बा कनो खरा दा खतंगुम्बा कोई कनो तोरंगनी ना प्रेसिडेंट खोंगचत ना खतंग इन्फ्लुएंस कुम्बा तौरंगनी का हाइबे पबुंगी कनो दिलाई ब्रा कमाइन सो एरिया से तेंतंग थंबि हो कोई हुजिक से स्टेट सिगी
PR lengak sigi policy natraga administrative ki action sing laiba political crisis ulai bendana popular government ulai deswai wise katang president gi visit sina impact influence tawgadra kai guma khara kamaina kano taram bayana khanbi ai wafam thamjeke Congress haiba BJP aise paisa gi coin gi na mama yani ni ko coin gi mama yani ne ba paisa se langthokra se ba ko Manipur dagi aini icha sing da khoidamaga thamoi dagi wafam ta panjage icha sing na khoina Manipur da kangi haitar di Manipur kangi di icha sing tholo o regional party ma semo regional party di autor missing se ihala Manipur nuksiba second ne parjab nuksiba aduga third ne nasagi interest amu leitaba nasai kanaba lotab maduma political party ma lakanda Manipur kan mangam gani aduna te suglai leiro akoina suffer tore se 76 years 1949 degina wara pasita MPP na chahi hum pali 73 years chahi humdrago humdoi se akoi wadana la eba ko masida national party we cannot expect anything from the national party makoi ji maru phung na muthakadab ne Manipur dagi national party masi ai wapam tamjeke isha singna tholaga Manipur da peace land ge isha singna porapung ngane ba aduga akoi na ningsang se ba hana aina so hana ajagarmi hana gi home minister ji ke pile man haibdo Manipur gi phamnai be sing si chief minister ji paisa moi project lawa masai kana na gi thika gi contract lobul ai haiba masi mo ikai ni abe letra bane ba akoi ne British tagi afaba kari mukta hauti change of timing abe se tam hauti ba akoi na ngasi bok de Manipur gi function na mata matam jana hobongam tri be se Manipur gi kwai dagi irresponsible boy isa sigi matam khangje da ba isa gi matik mun khangje da bane ba akoi British tagi afaba kari mukta hauti ko aduga NRC hariba se Manipur da NRC se ai ngak na thoe impossible ni Manipur da NRC se oiroe ba masi akoi gi isinga thawgo tinap na te ba thawgo tinagi bane isinga tinagi masi kamai nu khai dok toino NRC chin na haibi one thabak tadi oiroi de bo wane ba ko adu oiroi hairaga na loina Manipur se mutalaga masing adaga Manipur manung de roi hauji oide ba sin chingna kari mo control to de Manipur plain na control to ri sin masi gi si akoina ubangam de ba ko akoi sidaida kumai piong kari sidaida akoi personal problem da si tawdiya da thabak ta akoi parja si totally commit tawre adugi India government akoi mind engage ora ta eviction mu tawni ama mu tawni adun akoi si totally disorganized hoiba akoi society ne ngasi khunai si akoi totally akoi dismantle hoirabni ko aina hajagi ngasi Manipur se tamna akoi cancer gi corruption gi cancer ne chaidel lagana adum loi tu itim masi wapam ji hajagi